Ligama lami ngingisanelisiwe ngwakamagongo. Ngihlala ngimawhalala. Ngingbaker. Lokho ngeke ukuthi ngize ngicale ukubhaka tindzaba tematoho ngalokuthi imisebenzi ayisatholakala lamalanga. Kanti kumele phela ukuthi siphile, so ngacabanga ukuthi ngcono ngicale ukubhaka. And my business so far ihamba kahle because ngiyadvertise ku Facebook. Just ke ilanga lami lamhla itaba kanje ngidaba ngenta nel order la after lunch lel cake I vanilla cake limele ukuthi ngiyende ne mascones. Sithi sitawena I vanilla cake. Sitawena macanza lang 4 na rama 200 grams na 2 cups wa shugela white sugar na 4 cups flour une baking powder ne cooking oil cup na 2 cups we buttermilk ne vanilla. Yothi sitawuqala sifake rama, sifake na shugela wethu 2 cups wa shugela, sifake ne cooking oil 1 cup we cooking oil, then siyamixa ukuthi konke kuhlangane kahle singaka 8 lamanye. Ezi sisamixa lana kumele ukuthi sikusonzete lana because onke lama ingredients ethu kumele ukuthi abe incorporated kungabe semaceleni, so kumele ngihle ngikusonzeta ngale spatula sethu. So everything is incorporated nyalo. Shothi nyalo sesitof qala sifake emacanza. Icanza silifaka 1 by 1 aswafake onke kanye kanye aze angene on 4. Aswaphihlithi vele nje aswabhithi vele sifake nje amacanza ethu akanjalo. Siwafake 1 by 1. Sesicethile ngamacanza enikuhlangene sesifaka lo vanilla wethu, simfaka wonke azugike wona. Then sesifaka flour simfaka bit by bit sendela ukuthi kutokhona konke kuhlangana kahle. Sifaka flour, sifake ne buttermilk yethu nakhona nayo sidayigiya. Sesicethile ngedough yethu. Okay, sesivula stove sisibeka ku 180 lesibhaka ngaye ukuthi kubhake ngeduku nangephasi. Stove faka le dough sendela ukuthi stove sibe sishisa lapha. I-oven yethu siyibasa kucala lokuthi ibe warm because sifuna ukuthi leli cake likhukhumuke. Kumele ukuthi lingene lapha ku-oven ishisa.
already nayishisa lapha itawukhona lokuthi yende lo baking powder ukuthi ukhone ukukhukhume ngaleli cake. So sidobisa lamapani. Sifaka idough yethu, le dough yethu simake sure ukuthi kuwo onke lamapani iyalingana, then siyafaka estofini. Singakayifaka estofini simele ukuthi si-double beat senela ukuthi kutophuma umoya lokhona la lamapani. Enough, then siyafaka estofini, sifaka from 55 to half an hour kuze ukuthi kutovutha. Lokhu sengilifakile ikhekhe lami lapha ku-oven, ngisagijimela edolobheni lona litavelisaka la stofini ngiyothenga lamanye ama-ingredients le ngitewona nawo le ngitawasebenzisa today. Nyalo ngishiye ikhekhe lami lisabhaka lapha, ufule ngidawubuya lisese-right, ngisaya edolobheni ngiyothenga lamanye ama-ingredients le ngiwadingako sengiyahamba. Oh money, 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 all I need is money. Money, money, later with them chicks, nyalong funi male. Dan bona later machimbos, nsayo funi male. Asenyo panda ngizama ekhanda ngiwavuka ngilokhu ngikhandla ngiqina ngemandla ngoba ingubo kayiwadali kayinamali kuna dolu khande sibali likhali imali ching ching nami ngiyafuna lo shayela dolu yasuka mnathi ngilokhu ngibabuka babale makhulu hey money talks mangwena yo wena shaka. Okay, nyalo ngila Spice World ngofuna ema sprinkles nema raisins. Yes. Money, money, later with them chicks, nyalong funi male. Dan bona later machimbos, nsayo funi male. Okay, lama sprinkles le ngiwafunako. Okay, and my raisins ngiko lo ngikufunako lokho. Uma ungivila voko utophelela la khona lo tophanza ungena lutho no indvodza sibili vuke yokuphanda ya ngithi 74 mikuzuke kunzima la awulabadi golbodo dinyawo ngithi fukuze ngivile yimphikela awusondile Ngiyaphila sisi. Okay, to my eggs. Money, money, all I need is money. Money, money, later with them chicks, nyalong funi male. Dan bona later machimbos, nsayo funi male. Oh money. Okay, nyalo ngisespa ngilothenga flour emansi nebhizi. Asengene. It was time for him to leave. The man said, El bona leli butumende. Lishindlela. Talize ngehamba. Ngiye emsebentini. Ngisayofuna imali. Yekondla abantu abanye. Ngiyacela sandwa sami ubone bamfa abanye. Tulungakhali darling tobuya. Tulungakhali tulang tobuya. Tulungakhali Ngithenga flour lomkhulu
nginota kustockhala lomkhulu because lapho ngiyakhona kuyibona nale profit than lokuthenga timvo letincane. So kule timvo tami ngithanda ukuthenga lokukhulu like labo flour khona ukuthi ama price akhona akafanani. So kuyangisavela sometimes ukuthi ngithenge imvo lenkulu like lo flour vele kumele ukuthi ngithenge le 10 kg ndokhona kuyisebenzisa isikhathi lesiningi. Darling, ngibongile kutiphatha kahle bengasemalula yalo ngiyancanzeka uyele emsebenzini baby sitobonana sobonana futhi eminyakeni lodako baby sithala sekhaya wena thulu ngakhali sitobonana futhi diphathe kahle sithamba sam ubuye uphephile kimi baby wena thula baby Nyalo ke I'm done shopping sesikhathi sekuthi ngibele ekhaya ngiyochecka ngiyoqhubeka nekubhaka. thula ngobuya dalisula dinyembe Sengibuyile edolobheni ngiyothenga timvo tami etishodayo. wena thula thula baby Okay, nyalo sengibuyile edolobheni elikhekhe lami lisale lavutha ngemuva nangingekho bangikhiphele ngiyolonjeleli so nyalo ngalithatha ngilibeke lapha ngentele ukuthi liphole before ngili-ice because ngimele ukuthi liphole kahle ngingakafaki i-icing yami ngoba itawuncibilika because sisebenzisa emafutha nasendayoni. So nyalo sitabe senda ema-scones. La nangibhaka I have to use my hands because vele kumele ngisebenzise i-rub in method. So sitawuqala sifake flour, sifake 2 teaspoons of sugar, sifake na rama, then we do i-rub in method. Kumele ngisebenzise isandla kuze khona tokhona kuhlangana konke. Uthi ngahlangana kahle I whisk ema eggs emacandza ethu siwafake kumele ukuthi ngilibhithe nalo. Sifaka 5 mm we vanilla.
Then sesiya-add ke ema-raisins ethu. Siya-add nelicandza again. And sengiyamixa. I have to use my hands again ukuze khona kutokhona lokhu ukuhlangana kahle. Okay, ungaceda uyanida kahle everything kuhlangane. Then ke nakhona lapho uyabasa stove sakho usibeka ku 180 degrees nakhona. Then uvuvutela flour etafuleni ubeka idough yakho wendela ukuthi le dough cause ayikashubi kakhulu ingabi mandi. Asisebenzisi i-rolling pin, sebenzisa nje just a hand. Then I cut el pani, sebenzisa flour sendela ukuthi kungatona mathela. Uya-egwasha usengakafaki estofini. Then we are done. Sesifaka estofini about 15 minutes atabe seka-right. So emascones ami seka-ready nyalo sengimele ukuthi ngiwakhiphe so uphelele 15 minutes. So ke sesicethile ngema-scones ethu nyalo ke sesitawuqala sende ema-muffins. Sokuqala sifake flour, then si-add sugar, and then I mix it ngale wooden spoon yami. Siyamixa ema-wet ingredients ethu, siyawafaka kancane kancane nawo ungafaki kakhulu because nakhona kutaze kube mandi kakhulu. Then idough yethu seyi-right nyalo. Then nasobona ukuthi sekuhlangene kahle lapho stove sakho usibasile uyalungisa emapani akho. Then you take ema-muffin paper uyawafaka lapha kulamapani ethu. Ema-muffins ethu seka-right,
so uphelile 15 minutes, so nawo ngiyawakhipha ngiyawabeka. So uphelile 15 minutes sesingawakhipha ke nyalo, sitawahlalela epanini aphole for 5 minutes bese ke sesiyawakhipha. Nyalo sikhathi sekwenda i-icing seku-ice alikhekhe, likhekhe seli-right nyalo selipholile. Okay, nyalo ke emakhekhe ethu apholile sekamhledi loyo more than 2 hours ukuze kuthi atophula kahle nalengekhathi. So nyalo sesitawuqala kuli-ice-ke, sicala emkhathisini lokuthi sil-ice sitabe sisebenzisa ama-spatulas ami leli senda ukuthi lilevelishe ngetulu lana emaceleni. Ndawubona nje ezisachubeka. So ngiyacala crumb coater, ngicala emkhathisini, crumb coater around, ngibuye ngicale phasi, phinde futhi nakhona crumb coat ngiyoshona etulu ngisebenzisa spatula. Then I use this one leli simhlophe, ngisenda ngendlela ukuthi kube flat le icing yethu kungabi nemakulula. Then nasengicethile ngayo ngiyalithatha leli khekhe lefu ngiyalibeka lapha kuze ukuthi kutokuma le icing. Ithi hey ngiyatshela babe ungelethi vungu upheleleke mi. Ithi hey ngiyamfunga babe ungelabo ganda bendluleke mi. Ngivuke ekseni kusemanombo ngifike lana ngiyekutophanda sikhokho ngoba impilo ikhoma lula mnganami uzupope kumele uphande gazi lami ngoba impilo ayisuyesu ayisuye sheleni dolobeka kuhleka namhlucela sheleni hayi masupopa kusonzela ba beba kuphi usuku la kanje usubabu kubabu subacethe wena uyathuthukina kanje hayi masupopa kusonzela ba beba kuphi usuku la kanje hayi usubabu kubabu subacethe wena uyathuthukina kanje hayi beba ngekhula ngithi laba beba ngekhula usubabu kubabu subacethe wena uyathuthukina kanje hayi beba ngekhuye ngithi laba beba ngekhula. Then ikhekhe lethu seli-right sengingalidiliva komnekadwala. Yalo sikhathi sekuthi ngikhanze maphupha ami beke kudle etafuleni kudle bantu bami enomdalo oyikhanyisa indlela yami besibone lokho bafo wami. Yalo sikhathi sekuthi ngikhanze maphupha ami beke kudle etafuleni kudle bantu bami enomdalo oyikhanyisa indlela yami. Okay, sesikhathi sekuthi ngiyodeliver kenyalo ema-order ami lebenginawo kuleli langa lanamuhla. Il-customer lami lanamhlala around so vele ngidalidilivela ekhaya.
Ngo. Hello. Sanibonani ekhaya. Yebo sisinjani? Siyaphila sengitolethana le-order lakho. Okay. Wow, mayivele lihle sensisi futhi ngilokule ngikufunako yati. Ngiyabonga sisi nawe ulijabulele order Cabanga lakho. ukuthi lemfana umntana lijota aliphokothe yakhe phela lehle kangaka. Siyabonga kakhulu sisi. Siyabonga I can't wait to taste it nami nje ngizwe ukuthi ngoba indlela bayale mnanzi ngakho I'm sure. Nami ngiyajabula ukuthi ngikhonile ukwenda icustomer lami lebelikathi likufuna. Angorder ivanilla bengithengela my daughter. Who I am very much happy. I mean it's delicious. It's everything loyibonako. Lokungikhaza kakhulu it's because ngithole something that I've ordered, you know. Hopefully sotawukhona ukutshela nalabanye about mina ukuthi emakhekhe amnanzi because vele I've tried my best ukuthi naye ajabule. Okay, nalisisi le-order lakho. Ngiyabonga shema abukeka mahle futhi. Mahle sisi ngiyabonga nangoba nawe wajabulele nawe. Extra ngiyabonga shema Goli. Siyabonga nathi sisi. U-enjoy ke. Siyabonga nathi dala. The muffins look very nice and I'm happy about the presentation. Look, and I'm also happy about her customer service. I'll probably support her every now and then. Ngiyajabula ukuthi nangaba nenzawo yami nje la ngakhona khona kubhaka and ngi-improve kunala equipment lenginayo ngiye kule ngathi seyinconywana kunaleyo because if ngibhakela somewhere ngingabhakela khaya I think nalama opportunities abamaningi because ma industry nje baningi labakhona kubona and baya order order lamakhulu